The Khasi Hills Autonomous District Council KHDC, under the leadership of Chief Executive Member Panyait Singh CM and Taxation Department Head Phantom J. Lakadong, had conducted an investigation into the violation of the Trading License Act of the Council. Their visit to Ichamati village in Meghalaya's East Khasi Hills district on the 8th of November 2023 revealed the closure of businesses owned by non-tribal residents, a response to the untimely demise of Khasi Students' Union member late Lorshai Nyota, allegedly due to mistreatment by non-tribal individuals. The chief executive member of the KHDC, Panyait Singh CM, said that as per reports received, there is an indication of a shift of non-tribal entrepreneurs to border areas between Meghalaya and Bangladesh under Mawlong for business ventures. Despite lacking essential documents, these businesses operated without the required non-objection certificate from the Sardar of Mawlong, added the KHDC CEM. In response, Panyait Singh CM had also directed the KHDC's enforcement team to issue notices mandating trading licenses for all businesses within the council's jurisdiction. लेबर लाइसेंस होगा कि नहीं? हाँ? कहाँ से मिला? मालिक बनाएगा कहाँ है वो? तो मालिक बताया बनाया आपका लेबर लाइसेंस बनाया? हाँ? तो अप्लाई करने पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा, बिजनेस होगा। 3 साल आपको लाइसेंस रिन्यू नहीं। आप ऑफिस में आ जाइए, ये लोग नाम क्या और सब कागज अगर होगा तो हम लाइसेंस देगा। अगर अच्छा कागज मिला, क्या क्या एनओसी क्या क्या है तो हम लोग देखेगा। तो नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लाइसेंस चाहिए, तो इसलिए हम लोग आपको काम बंद करेगा और क्या क्या कागज काउंसिल में आ जाइए बनाने के लिए, तो उसका बाद में आप खोल सकता ते ना kalian jungi la dan sahang po Ichamati kini kaya yo but na kalian ka council ni lawan rikat yang in charge jong ka taxation rikat ke enforcement the officers but ni na kalian ka council ni terparu jingkemen mentas ni ngayo ban pendap ban one checking inspection ni kini ki artli ki caka kamtam ki caka badan hapo kaput India Bangladesh ta kadeka hapo shnong majai bat hangi Ichamati tingi ai khublei kerpang ni gajing yadan lang jing senran lang na kaliang SDPO jong kasora civil division i SDO na ta ai khublei kerpang ru ye ki samla jong kini ki artli ki kenhon seng balang ka Khasi Students Union abla mikmat dai president buat nakaliang ka HANM bla mikmat nakaliang finance secretary badai jong ka South East Khasi Hills tingi ai khublei kerpang ye kiru bala edon lang bat ni nadu namajai hadu ni Ichamati te kuman shpen kenmau ka jing wan jungi mentaru ban hiarsa ni Ichamati kalong shibenta kumban kenmau ya kawe ka jingja bangim dei ben klet halor ka jingsha shimno ekamensim balului jong wei usamla uba naga kenhun seng balang KSU dan kendak senam mentah utabi usamla Lorshai Nyota te kami hak kami kini ka jingja ya kebala sya penensau bat hadu benda dekut kamensim hangni hi kini ka yo ya kabakila mi kini ki kelajai kita har ki babun bat kila bom penensau hadu benda kelat no te kani kam pat shimla kelet na kajimut jumkhat jungi bat
day halor kini hi kimat ba kini ki samla ki wan ban pelong jelang nakamta ki babun ki daw le si ki issue ki bakta hejai benrio haba khamtam bai de khai khabar ka jing wan khai bi an jo ki bomde ki trashnong bat ka ba ar pat ka jing wan tre bat buhai shnong de ki bomde ki trashnong ka ba ki don kam le se ya ka labor license bat ki wewe ki kot kisla bat khamtam ru kini ki bon khai ki bomde khasi ki don kam ya ka trade license te ka jing bam bit bam biang kini ki kot kisla ka ni i bakalong thurmor bha karkom trekam hakini ki than bat namat ka taw nakalyang jungi ni wan her mentasngi bat nakalyang jungi la batha iki officers jong ka council ki yo superintendent jong enforcement ki inspector badation ni ka than shini ka area baki deban one ban penlong ya ka regular checking but inspection hoi ni suthu bakum council ni mat chibun jing sabai de baka jingdon ki staff le se ka manpower ni duna ba ni don tang kumban ru khomut tam ki enforcement tingi dang telot ba ka jing trekam de wala ka taru da kumnu ngin treshtom ya ka ba ngin shim kya habai de kini ki mat ki ba kongsan ba kum ka council nginum ailat ba ki barjala ki chuan ban yo rongkhle tani ban yo ban le try ya ka khai ka pateng hangni bat ni kenturu ya ki pat khasi ke jungi lada ki badan napok ka hima sora lani naka ilaka Mawlong bat nakini ki area ni na dong na than siki para dok prasna mujungi lada ki don ya kasap seban khai ki don kasap le business ki di ban wan ban le try hari lajong mendai ban ailat ikiwei